nakwakira umurebi wa Tayari West ekireki we bari munonga kandi kusharamuka jotinza kureba Tayari West shankeji shaishatu neshicweka ntuba ntutaha na program omushaho wawe uri kujukusyaho ndi Olivia Kamsime kandi program eji nekushibwaho ekitongore kya National Medical Stores ekitongore ekiri kujunanzibwa kureba ngo abantu batunge embazi na munonga omarwaro aga government irizoba nza kwantuganira hanshonga ya infections kinji nturira ngo mwana yazo mwirwaro yatunga infection obaza kuchebera ngo mwana ina infection omuto newborn ngo ina infection paka aha myaka y'ababijana bakorera izoba twine Dr. Asimwe Hilary naija kubana tushoborera aha buriro bo bwa infection tumanye nubuha nuburetwa hoki yiwe chora akore ebekangwa guma Tayari West tubase kwantwega binji on program age. Umushwija pneumonia hamwe n'ikirukano zimwe infections ziri kuteganisa abana mu ihanga. Umushwija guri abucoki 13 omukuteganisa abana abari hansi y'emyaka 5. Abana emitwaro 5 nibafa buri mwaka ahabwa umushwija. Infections ezindi niza skin hamwe n'obujoka bw'omunda. Pneumonia nekwata mbaha eretera abana kukora hamwe no kwisya kubi kandi egi ekirize kureta abana kuzaha amarwariro obwiro bwingi. Umushwija niguteganisa abana hagati y'amezi 6 mpaka amezi 59 ahabucoki 13 kandi pneumonia ahabucoki 14 n'obucweka 20 kandi abana bari hansi y'emyaka 5 nibarikukira kuteganisibwa endwara ezi otiireho no kwirukana ahabucoki 17. Infections ezi nizikwata abana omu kukura kwabo kandi aha myaka emito abasirikare b'omubiri nibaba nibacukura. Omukubaho kw'abaana omu maka omu mashomero n'emyanya ya butosha nibatunga obukooko oburimu bacteria hamwe na viruses. Eki nikibaretera okukorora, okushasha omunda, okushasha amaraka, okwirukana n'oburwire bwa skin. Erizoba Dr. Hilary Asimwe nashobora ku infections ezi ziine emiringo eyi oine kwetegereza. Infections n'ekigambo kiri broad. N'ekigambo kihango munonga ekikwatirana ebintu bingi. Yes, nagamba infections nimba ntaba specific. Konka twantwenda kuba specific nibija kuba nibongeraho types of infections. Ningashi infection ne yahejo iba kugamba. Akwa twine nka bacteria, twine nka viruses, twine nka parasites, twine nka worms, those are parasites. Twine fungal infection. So ebyo byona ni infections. Infections ni n'obukooko buke obukutura nitwe obutakalebesa amisho gaitu konka ntubera nabwe omu surfaces ezo tukwataho omu ngaro zitu aha mubiri gwitu ebitukozesa omwe nabyineho obukooko buchafuna okubwataho mu mubiri gwitu. Then buleta ki? Buleta amagara mabi, buleta disease. Ekitweta oburwire. Yes, so niyo infections. Okurgira Dr. Hilary Asimwe obukooko obu bwaba butajanjabirwe bubasa kutamagara g'omwana omukabi kumurwaza n'endwara ezindi. Infections nka bacteria wazo mu igwariro oine oyikuza kucekinga eshagama yawe maybe bagira nto ine wabayina omurro wabayina tokwehuriraje toine mani oyina omutwe bakuchebera bakakora nka CBC bakachebera eshagama yona kureba okweri bakakugira nto ine obukooko bwa bacteria omushagama then aho mpone ba specifying infection yawe nti ni bacteria. So baba tajijanjabire bacteria ne yongera ekuretera ne basa kweyongera aboja nti omubiri gwito go kureba ogu ni infection ike kutahame gukozesa ni gubanka nka substrate ningashi medium eguba nkemere ate nka bacteria yata umushaga manage kosa nkemere etandika kumaresplayinga then kuretera okurwara nebasa kuza omu organ yona akwanene tamburo mushagama nebasa kuza mu bwonko ekuretera shiba kweto murarama
ningashi meningitis ntugeta meningitis nebasa kuza omu bihaha ekuretera pneumonia akubati no wagwara ebihaha nebasa kuzo munda ekuretera ekyo bakweta enteritis ati warwara omunda wagira ekirukano wagira watanaka nebasa kugwara omunyindo rhinitis sinusitis nebasa kugwara omukanwa tonsillitis ningashi ekyokukura abamwe nibajya upper respiratory tract infections so eri broad haza obubwire obuli common munongo okusinga yakyo mu baana ni bwa viral infections bacterial infections zikurataho ogu nayongera ashobora ku abana mukaga ari 10 nibija n'oburwire oburikuretwaho obukoko abana nki 10 twakozesa abana 10 abana nka mukaga mushanja ari 10 nibaza kuba bine bakujya ngo umwana wawe ine infection akube cyakureta maybe waina umwana ino rukororo aine viral infection omwana aine bacterial infection so kiri blood basa kwebuza ahabwinja abana baba bato barwara munonga aho mushahara kushobora kwa basirikare bombiri nababa batakajuzire jemani abana bucyaga kugwara n'abana bakwa bajya hasi emyaka 5 abana bona ni barwara konke kusingayo n'emyaka 5 kandi ekikuretera ekyo no kugira ngo immunity yabo ningashi possibility yabo y'omubiri kwegwanirira nebe kiri hasi so bafuna niba kusinga kugwara infections ekindi kugira nti tibaka ikira stage yo kugira maybe nibabasa handlinga kurungi maybe omugira nti iroko nabe ngaro otakarire n'abakiri abana bato batakacengire konka baza kuri emyaka 5 garuka higuru abamwe batangiye kucenga so hospital attendance zabo ni reducing abana bakwa bari emyaka 5 garuka higuru konka below that n'abali binji munonga Besigens Alfred uri umwegesa w'ibyamagara ahabwa district ya Kabare na ashobora zimwe ahandwara izabana bari kutunga indwara iturebire n'indwara erakwata uruhu rw'umubiri na skin conditions kushanga abantu bana bato kushira munonga bino ubuhere mu mubiri kandi twacegecerera ubutayo bwo buyonjo mu maka narishi kureberera abana nacyo n'ikindi kikuru kimwe kukikora turebere okufuka kw'abana barazagwa nayo narishi abana baze bamara kuzagwa barafuwa kuzagwa nari bamaze ebiro mushanju bazerwe nacyo kiri kimwe ekitere umwaka wo guhingwire kushanga turi kuferwa abana bato kibere kizibu cy'amani omuri Kabare okushanga umwaka mwafirwa abana bararenga 2 nshanju n'ekintu cyenaku kandi cyo turi kugira ngo ebizibe birakireta tukabimariraho kimwe aho kwa byona biramanywa nangwa n'abahurikiza bitu barabimanya aho kwa turabagambira waho takebezenda omwana obundi arabasha kugira kizimu ko mukazi kibashe kwita umwana wawe atakabasha kwika kuzagwa Dr. Simwe aho naona ashobora ko bukokobu bwine miringo eyibirukorabamu okuza omubiri y'abana ninza kosa illustration y'abantu batwegeza byo mu primary 5F tuineho fingers engaro zazitanabire kurungi okakwata omumero kagito mu kanwa no igwara akwana jante ngo engaro zimpanzo kutambuza infection ngo ashobo bukoko obo buke munonga nizo zikusinga yo kutambuza nja kugira ngo tunabire engaro ekindi food emere yetatekire kurungi emere wagirya ehozire emere tiwa mwenu the processes eziwara muri preparing emere tizabonera akwemere ne basa kufuna obuzibu mu kugitandika kugiteka kugipreparinga mpaka umukugiservinga karibwa so hazaho anything a break in the chain nti omu stages zo preparing emere hazamo obuzibu maybe hazamo toxins zo notewa kuba norwara no basa kuba norwara
ekindi ni fluids ndya 5F fluid ago tujyo mu mizi wanywa mizi gatekire wanywa mizi gakuruga nkahe so infections nobasa kuzigwara abwecho ekindi fomites ningashi fields where the kwata those are the fields kurara engwezi kujwara so nobasa kufuna infection because of such yes ekindi ni flies eshohera chibroad nacho naga flies nono shango nogambe shohera zo konka hariho nebindi termites hariho bed bugs yes mosquitoes nzoze omubu nigutambuze njachi malaria so kana yini infection omuziira ine kureka omwana kuzaana n'obwara abaine kuyonja kandi akegendesereza emyanya y'omwana we ari kuzaaniramu nobasa buta omwana nobasa buta mu controlling munonga akuba omukurwara omwana yatafire ninga akagwara munonga nabona immunity akuba noleba nabandi bajema nibakuhereza a weak form of an infection kugira ngo umubiri gwa gugigwanise gugimanye ngo ejo nayo eriho so abana toka mu controllinga ntinko wa muto mu baruni nti hine infection erimu toka enda ngo arware yija arwara infection ne basa no kumwita so abana bareke bazane but you control where they are playing from if ariho amizi mabi maybe no basa kugihaho konka toja ngo mwana wanje tinkana natashore then aja kugwara ubundi buntu omwana abarabana abiziro mu igwaro ntiwe omwana takuruga munju nasibo munju aija ine chirisa chya vitamin D akona bashime kuzana kubajya hero umushana so it is okay to play for and to meet these infections actually bataka janto mwana kurwara is entirely bad. They get the immunity next time tubararware munonga ninga shiti bararware anyway nibabasa kumara ubwiye bwinji batakagwire because of the previous infection they got no shango mwana nibani benda bamutware ayina karumu ke maybe mu office okwempaho na zanira yo na no muhereza we okwebera omwana na bari need all the time it is okay it is good konka nyanti abana abazire bakimanye nti no baso butetantara 100% echo kukora no kora si no chikora na janto kuna bankengaro for example waza preparing emere yo mwana nabe ngaro waza konso mwana terezibere you clean the breast waza omwana wa engoize yezi ironing nazo zirebekeje sakwana abasa wazani ko mushana konkesho erazijanzitekamo noja ku zatamahuri omwana yija wamujwe ko rugoyi noza kuboryo orebe maybe nke nanka some lava in the skin abojangu that you would prevent by ironing so nebintu bimwe twasa gukora konka entire no waso kutabikora akwa it is blood janti noza kwetantara omwana kujangu atazana kandi tiwa right yo kuzana tiwatanga kujemereraho omwana sheme kuba nazana tukwinire bingi konko bwahatire katubanze tuzeho kace omukahumuro ntwijagaruka turukwega bingi na mnonga bukwatine n'oburire bwo bukucira kuteganisa abana obwa infections koko mushaho yanatushobora And that's it for today. Till the next episode.
like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu yakusabula. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire. The Late Chart from 9 to midnight. Okay, a very good evening, dear listeners. You're listening to 104.5 Reggae FM. My name is Pretty Zero, crafted from One the Class. Your sassy and classy presenter, welcome your daughter. You can also welcome the people aboard. You can send your night greetings. You can request for a journey that you would like to listen to. And of course, we shall be together till we get ourselves into a purity moment of the yesterday. That will be absolutely nice. The singles, the people that have broken out, the postpones incident sound, but it happens. Always here for you. Monday to Thursday, 9 p.m. till midnight. And of course, with cool King John, dedicated, entertaining till we are out of here. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Kurkayo omukahumuro bwa hati ntwenda kumanya omwana ogu outuzire omwana ogu ari ishomero omwana ogu ari omuka ori kureberera tubasa tutakubarinda okurwara infections ezi kandi abana aba batunga okuteganizibwa muna infections ezi tushemerire kuzitwaza tutareka tugumizemu kandi tushine Dr. Hilary Asimwe natushoborera na mnonga okutwakubasa kurebuka ngu abana aba babaho kurungi bateteganisibwe oburwiro. Besigens Alfred ashobora ko burufo maka bubasa kuretaho oburwire. Ubuyonjo bwo kwerinda ubukoko butari bw'amana shangiwe uryo wawe ubukoko bwa Tibora tura nabwo mu nju mwene buryaho bukamanyira umwanya bibaze yoramira yoratanumuka urabura gihurikiza so kitume waza kushanga ushange umubazo waza kugumira iwe gutakabasa kukuyamba omuzira ine kumanyangu no kuhindura omwanya kibasa kuretaho umwana we kurwara okuhindura omwanya risk neriho ekyo kubanza abana nabali used na certain environment kagenti wahindura omwanya waruga hano for example omulimbarara waza Kampala amiza agora agotwe no koso mulimbarara nigabasa kuhinduka already omwana birali used na miz maybe developed immunity no infections wahibwa bwatwe navuga no mulimbarara nachi yaza Kampala yafuna new water new microorganisms obukoko bwamure aweta taine immunity yabo then yisha yakorashi yarwara yampona basa kurwara ekindi abana bobi emibiri yabo ne responding a stress easily omwana wa changing environment okajanti waruga hano waza Kampala nabasa kurwara just because of stress. They are responding to stress because they are used this environment waba changing awato mu new environment nabasa kuja stress mu weekending afune infections. Dr. Simwe ntashobora mwe ahabonero umbana okuruga hakuzarwa mpaka ahabiro 28 batunga ubukoko bo magara gabo twatandikira mwana ntinka baby because newborn when intwan to live from 0 to at least 28 days or 1 month ekyo kubanza omwana nabasa kulemwa konka omwana nabasa kurira munonga nagamba kulemwa konka no mutahibera areke alimwe kusakolinga yes nabasa kulira munonga irritability omwana otwire no consolinga ukamutahibe gokatambura nawe akahika naho nama hati wamutahibega naba irritable no shangu wamutera is trying to tell you that is taliji yarwara
ekindi nibabasa kuhemba omurro yahemba omurro akamanyiso k'omurro niko kakusinga actually nja kukwereka nti omwana yagira infection akomubingu gwa responding yes nabasa kwa mani omwana otwire noleba na responding ana ajuguta obukono na ajuguta obujere ati taine mani nomureba ati nko muzire ono nolento omwana yakora ki yahinduka ati yaterera ekindi omwana nabasa kutanga kwisya mukubi ninga shikwisha mu speed dino jankonko gwa mwana kwa kurjo kwa kwisya kurjiro okwahurira na isya maybe talije nobasa kumureta maybe bamu kuchekinje barebe yabarwire ekindi nabasa kutanaka omwana muto nabasa kutanaka nabasa kwirukana yes nabasa kuhinduka amisho ngabasa kuhinduka from white gabe kineke gabe yellow gaba yellow no muleta owo agamba byocho nangwa hariho na danger signs esikwantu omujaba abo actually esikusingo in danger signs omwana yayesika no muleta omwigo that is a must yayesika kiri omwana muto between one any group omwana yayesika no muleta omwigwaro ubwo no bumanyiso bumwe omuryawa kwabarya ahasi y'emyaka ahasi y'okwezi aho kwabarya higuru y'okwezi nabo ni cyakimwe ebe byona reduced appetite takwenda kurya takwenda kunywa appetite ye yachenjiga completely yahwa mani noleba na shayina kazengerera no muleta obwene abone bani bagamba no kugamba na ujyaho nishasho muto no muleta kwenda bwene bumanyiso bwaki bwa infections Nichukuru munonga omuzire kutwara omwana hirwaro yayere kubonero konka batajire kwera gor. Echo muzira sheme kuba nakora maybe ninka first aid. Omwana yayereka obumanyiso bwa infection yayereka obumanyiso bwo kugwara echo sheme maybe ayino mur no mujura mengoyi omujura mengoyi chendeze ngoyize omuleto mwigwara ningashi woine kapana do munju niko kumuhereza konkato kuza pharmacy otimpereza akabazi doctor kabaya akampire kamukolera ningashi just okajanga ogo mwana okaza our drug shop ogo mwana agwirati mpereza omubazi aho no washo byakwa tiwachebera tokumana infection yo kujanjaba nono omuhereza omubazi gwawe so echo nicho umuzira sheme kukora actually nyoni abazire nimba advice ndi janti omwana yarwara oyino kumuleta omwigwaro immediately akuba abana bampaho kureba ba changing easily ndo mwana naza kwa naza no mu compound arije kunkasha zinge wareba yaho mani the next hour ari unconscious na itaga kuza oxygen ari 2 week so omwana yarwara ncyanche nango mutwara mwigwaro mama assessing Nichakabuka mwana hamagara g'omwana obutatunga bujanja bushikire ahabo kuba kibasa kurugamu n'endwara ezindi n'obumwe kirigirira mu kufa ekyo kubanza kandi ekihango munonga twine ekitweta microbial resistance omwana yatafunire obujanjabi obubonire omubazo guba kumukozesaho nigubasa obutamukolera kiba hard kumufuna omubazi gwo kukora ki gwo kumujanjaba katugambe nti yabayinemu bacteria infection konka wafuna omubazi waguma ekiro kimwe waja aboja ngunokiraga kuza akiri a pharmacy okeyera emibazi ninga drug shop okagumuhereza ekiro kimwe yaguma na hembo murro okaja nkanze kwendo gundi okaguma okijuka nguyine doctor abera kwiro gundo omubazi gwamukoleraje nako kagweta ukamubutaho waza kwijo mwigwaro tukamuchebera tukareba ine bacteria infection atakurespondinga mbazi twamara kukora ekitweta culture sensitivity that is the worst so ekindi ataragwize gwe kurungi nabasa ku infection progressing ngo kuna kugambira nahuja nti eshaga meji omubiri gwitu ni food some of the best food for bacteria so infection yazamu eta bakanga kutiragura kurungi nebasa kweyongerayo ezo mu bwonko yamuretera obuzibu yamuretera omurara amagwara munonga amarebwire gukwingana bwinjo mu igwaro ningashi omwana akora ki afa ekindi ni
nebasa kumuretera okugwara nk'ensigo, okugwara umutima, okugwara maybe amatu enchi nk'ebyo. Obwahati okujemesa abaana hamwe n'okwegyesa abantu kiyambire omu kuhwera abaana obutateganizibwa munonga infections. Hariho gavumenti eri kuba nekora ekyokubanza at least embazi ya vaccination niko kwakigamba eriho akuba ekimwe kihango munonga ekyo bakukora n'okujema abaana bandi babajema twatantara infections nyingi za TB, za meningitis, ezo no wazichendeza akwa omubiri na rotavirus ekirukano. So government at least netayo ne vaccinating. Ekindi ne nomuranga o government igumiza munekora omukugeza okwegyesa abantu through these programs engage itu in already abantu bakeyonjeho kumanya nikiyambitwe kubajanja ucyari kare kandi nabo nikibayamba kugira nti abana batakagwara munonga. Konke cyamani munonga immunization, provision of safe water, nakwa government amizi safe water, and maybe kugira nti amarwariro nago gabenga kwaki nigeyongera. Dr. Simwe Hirare na habura abazire okuyonja kandi bakatebekanisa byo kuriya by'abana babo okwehara endwara. Obuhabuzi bwanje bwo kuhereza abazire kugira nti betantare endwara no kukora ebimwe biri basic ebyo kubasa kwekora nkeiwe omwana wanza kumupakingira emero kamupakingira emero bonire etekire kurungi hando yingireje okamuhere okamwegesa okunaaba engaro, simple skills abakwasa kuguma no encouraging nti omwana iroko naaba engaro okamuna akanaaba engaro okareba nti emyende yakujwara aha kurara habonire kandi na yarwara okamureta mu igwaro kare kugira ngo tu preventing worst scenarios ezitukurentumasa kuhandoringwa konka bwo jango mwana yija kererigwa mu igwaro kandi zikahenda zirese obuzibu. Webare mnonga kandi ukorgaitwa atanjira kugira ngo twabaturniwe kandi iwe nkomzire uriyokwe kampa myengo hati ekigambo infection kikuza kuba kisya omatu gawe kandi omushaho yakugira to mwana ine infection eji rebeka ngo gwateka mamani omwana ogwa maragurira kurungi abo kwa wotara maragurize kurungi ngoko omushaho yatugambira noja kushanga uburire bwayonjera nebichweke byo mbere bindi byasisikara kandi ekindi turebeke twakuma byonjo na mnonga ombana bitu aba babana bakora no kubegesa na mnongo kuba kubasa kweyonja bakiri bato kandi ngoko omushaho yabana tushobora reka tukomaho kandi kugira ngo aha program eji ne kushibwaho ekitongore cya National Medical Stores, ekitongore ekiri kujunanzibwa kujanjaza embazi omwihanga obwahatiza ha website ya National Medical Stores omanye embazi okweri kutambara omuchanga cyawe n'abandi Olivia Kamsime wabana kusiyaho program eji obwahati kankusiburaha barare kurungi. Program y'omushaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.